Kitab 7 babu 18 ka moulakhasul fiqh darsou 1 innal on ngal dambugal na yewten fi ahkamil hijr fi nyaawore heedegol e hoore kumunkun ko anjey kono pottine da e mudum. Innal islam andenu islam o jaa o ardi li hifzil amwal fi renugol jawle den wa hifzi huquqin nas e renugol haqqeji yimbe ben. Walidhalika ko sabudun shuri'a sar'inira al hijri heedugol ala man yastahiquhu e dow on handudo e heedegol hifazan karenugol ala amwali nas e dow jawle yimbe ben wa huquqihim e haqqeji mabbe din. Wal hijri ko wi'ete heedugol lughatan ka hala al man'u ko hadugol on tigi e gollitirgol jawdi makko din. Wa minhu ko immurde mudum summiya woni ko wi'ira al harama bimana ko harmina ay hijiran ko heeda li annahu sabu kanko mamnu'un woni hadado minhu e mudum. Qala ta'ala alla dali wa yaquluna kambe yimbe yitengen be inna hijiran awa heedode mahjuran heedande ay haraman muharraman ko harmudum harmina dum. Wa summiya hino wi'e aidan kadi al aql haqqille hijiran heedade. Qala ta'ala hal fi dhalika tawsi woni e nder nde wondore do kasam wondore lidi hijirin wonande jomiraado hakkil hino wi'e kadi hakkil ko wi'ete kon hijir kenen go no wi'e ko heedegol harminegol kenen go no wi'e ko hakkil ay aqlun haqqil li anna al aqla sabu haqqil yamuna hide sakko sahibahu jom majje min ta'ati immorde e bewgol immorde e arugol wada totta ma yugo bew kala ko kani kon wata durru aqibatahu kala ko lorrata battane makki on. Wa ma'ana al-hijri ma'ana heedegol fi shar'i ka sari'a man'u insanin ko hadugol neddo ko sakkagol neddo min tasarrufi immorde diri sugol makko fi mali e nder jawdi makko nde o jiyani hore makko ale goy firlisagol makko ko doni pularngal. Wa daliluhu dalilu mun on wonde dum ko hunde hanunde yamirande min al-Qur'anil Karim imorde kala Qur'ana teddude qawlihi ta'ala ko dalol makko wala tu'tu sufahaa amwalakum wata jonnude jofobbe jawle mon den ila qawli ta'ala hakala daluma butalul yatama jaribe al yatima be hatta idha balagun nikah hasibe hewti helli fede fa in anasum son haynike minhum rushdan fadfa'u ilayhim junnite mabbe amwalahum. Fadallatil ayatani dedo ayaje didi no tindini ala al hijri do heedugol ala safi do jofojo wal yatimi al yatimajo fi malihi ka jawdi makko li alla yufsidu fi wa tawbunnundi wa yudayyi'ahu o yebandi. Wa annahu e ko woni la yudfa'u ilayhi junnitetaake mo jawdi ndi o jeyani hore makko ne illa ba'da tahaqquqi sona baawo fellitede rusudihi peewal makko ngal fihi e jawdi ndi. Wagad hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gumdine la Allah on heedi sakkike ala ba'di sahaba do yoga sahaba ben e jawle mabbe den li ajli qada'i ma alayhi min ad-duyun sabu li ajli qada'in sabu yobugol ma alayhi kon e hore makko kanko neddo jeedo jawdi ne min ad-duyun morde nyamale. Wal hijru ko wi'ete sakkagol goddo jawdi makko din naw'ani ko noneji didi. An-naw'ul awwal none arano hijrun ko heedugol jawdi ndin alal insani e dow neddo o li ajali hifzi ghayrihi sabu renugol jawdi ndin goddo gotanama ko kanko kal hijri wano renugol wano hadugol harmingol heedugol alal muflis e dow o do perdudo mutata manan ko mun kum perdi li hifzil ghurama fi renangol nyawlabe ben fi wataw akkide mu ha ko heddi kon kadi perda. Wal hijr e heedugol alal maridi e dow nawnudo bil wasiya sabu wasiya gol makko bima zada kon ko beyditi ala thuluthi e dow tatabangal goddo nawna do ha o tanjino o ma yay woni o wasi o masalan feccere jawdi ni fo heedugol mo sakko dum don salano mo fes dum don kadi li hifdil warasa ko fi renangol ronobe ben wata gebe mabbe den yaw.
annau thani non dimon andida ko neddon tigi woni ko rena pottina hijru alal insan ko hedugol e hore neddo li ajali maslahatihi sabu maslaha makko kanko tigi huwa kanko li alla yudayi amala fi wa tawyibu jawdi makko no yufsida o bonnani ta jango ala no wada kal hijri wano pottingol mo wano heedugo ala sakhiri do adem paykum wasafihi e njofojo wal majnun e fetudo har so accida may mo funsu fansano to bonna bi dalil qawli ta'ala wala tusufaha amwalakum ila wi ama al murad ko fanda al aulad wan nisa ko pay koy e sonna be fala yu'tihim pontigi jonnatabe malahu jawdi makko ndin tabdhiran ka funsugol be nguma na ko landi mawo wadantamo na ko landi mawo jonnata ko gonga so landike makko marda tay fere mun no wodi dey naya anyamma wada yorire jungo kono na ko landi ma ka yobete pasi 10000 raymi do faala don yade nokkugo okke lan don 30000 pasi jonne lan don 50000 pasi tata 10000 nabay mo artira ko ana non kadi pay kunkun fi kullandike ma ya soda mo velo ma ya soda mo moto tay don o hewtali dum wona ya suudu o landike ma telephone ya soda mo telephone fi to hida mari mo en telephone kono hewtali telephone wona ya suudu o landike ma ordinateur fi to hida mari ciogumo so hewtali ciogumo wona ya suudu fala yutihim wona yo jonno be rewben e pay koy ko be dido landoto buri haaju on wona yo on tigi jonno be malaw jawdi makko ni tabdiran ka funsugol wagila wiyama al muradu ko fanda e ayon asufa ko njofo ben wasugar e pay koy wal majanina e fetu ben la yutuna be jonnetake amwalam jawle mabbe de le life sidwa fi wata be bonnude kono ko rabbide ko mi Abdoullaye Kalla ko mi wi ko Allah fandi e o aya ko beedo njowo kala rewbe ben e pay koy e njofo ben e fetu ben beedo nay fo wa dafaha ila al mukhatibin himo takkindiri odo aya faade e yewtabe ben lennam sabu kambe annazurun ko be ndarobe alayha e hore jawle den wal hafizuna laha ko be renobe de annawul awwal ko duwoni none aranon al hijr ko pottingol goddo hedugol mo alal insani e do neddo li hifzi ghayrihi fi renugol jawdi ndin fi goddo go harana kanko jom mayri wal muradu huna ko fanda do al hijr ko hedugol alal muflis e do perdudo wal muflis ko ete perdudo huwa on man alayhi daynun ko mo nyamande woni hore mum hal e odo al hali la yattasiu lahu malu kono ta jawdi makko ni wawata mo yonande al mawjudu wodu ndi wawata mo yonande yobutugol den don nyamale hulamale wota ndin don kadi perdirmo hara hande kadi o mara kono kadi ta jawle jamaa'u yeborimo odo hedete jawdi makko ni fayumna o sakkete min at-tasarrufi e fewjugol fi mali e jawdi makko ndin li alla yadurra fi wata o lurru bi ashabi duyuni jonnya male den amal mudin amal nyawlido al mu'assir sattirado mo mara ko yobira alladhi on la yaqdiru mo wawata ala wafa shay'in edo yubugol hay hunde min dayni mo de nyamande makko ne fa innahu no odo la yutalabu be ko doni o dabbirtake wajibu bimana o yantatake baala wajibu ko waddi injaru ko nettinangol mo haytande o hebi o yoba li qawli ta'ala wa in kana sin nyawli do latke do usratin ko sattirado fanaziratun ko nettinangol mo ila maysara haka ne wenden ari wa fi fadlil inzar woni e bural nettinango al muassir sattirado yaqulu an-nabiyyu annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kaman sarrahu kala faalaado an yuzallilahu Allah yo Allah dowdino mo fi zilli ka dowdi makko nyande dargal fal yuyassir yo newinan ala mu'sirin edo sattirado alego yo hoynam mo hawa heba wa afdal ko buri mojjude min al inzar immorde nettingol nyawlido mo mara ibra'ul mu'assir bi maana ko pottingol few sattirado min dani immorde nyamande makko ne kon don pottingol mo dandina mo e itta mo e nyamande few ko okkugol mo ko dum don buri
li qawli ta'ala wa anta saddaqu rito de son tigno satira konde okkoto mo ko nyawli kon khairul lakum amma man lahu amma non mo wodani dum budurati taga ala wa faidaini yobugol nyamande makko de fa innahu odo la yajuzu dagota ko al hijri alayhi hedugol mo e jawdi makko ni li adamil haja sabu wase gol non al hali pududo faade dum ila dalika faade dum lakin skon yu umar ko yo yamire o cukke bi wafaidu yuni fi yobutugol nyamale makko den idha talaba al ghurama'u sin nyawlabe ben yanti dabbiri bi dalika sabu hettugol jawle mabbe den li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma kun la do kabe maki matul ghani nettinagol patron mardo moyen yobutugol nyamande jodo to nettino zulmun dum ko toñe ay matulul qadiru nettinagol o do hattan do ala wa faidayni yobugol nyamande makko nen zulmun ko toñe li annahu sabu kanko mana o salike ada a tottugol ma wajaba alay ko waddimo ada o hu tottugol dum min huquqi nasi morde haqqi jimbe ben fani imtana o salik min tasdidi duyunihi e yobutugol nyamale makko den fa inna hare kanko yusjanu ko yo soke ko yo nange o soke ko sifa be do kaso darnante qala shaykh taqiyuddin ibn taymiyyah rahimahullah himo inne shaykh taqiyuddin himo inne shaykhul islam o maki man kana kala lati do gadiran ko wawda ala faidaini yobutugol nyamande makko ne wamtana o salik yobugol ajbara ko yo force man ala wafaihi yobugol nyamalde den bi darbi sabu pigol mo wal hubsi en nangugol mo jogito soka nassa ala dalika la imma hino yetti nassu dalil e hore dun do ala imma moftede min ashabi e ala imma hore be min ashabi maliki murde be maliki be wa shafi'i wa ahmad wa ghayrihim ko ina bedo qala wi wala alamu mimmi anda fihi ende nyaawre do nizan podondiral bi mana fonu fotti dum do wa gad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wana de be yano yetti e nyaawre makko den ko kanko sheikh taqiyuddin ko mo yetti nasu on ala dalika e do dum do ala immata e jungo hore ben parce que ko hore ben aditimo ko imamu ben nayo feji sibunu taymiya yutiri baawo wa qad qala nabiyyu gum janna bajal sallallahu alaihi wasallam maki layyul wajidu nettinagol mardo zulmun ko toñe yo hellu dum hino dagina arduhu te irduhu teddungal makko ngal dum woni tenkutugol mo hayfinamo wa gubati e lettugol mo tode rawa ahmad wa abu dawud wa ghayrihima ko jelo e patrombe wana halfinede hettora karahan jonnitira seeda kuntoy ma wada daton hewta feƴƴa tabe mari mbudi buri ko be halfina kon ciowalle temedere ciowalle wulure ma ko jelo woni nyawlade bowrida e nyamande harale no mari feere yobugonde watten yili moƴƴa wota en fijiri jalkiten dina men kam wa ghayrihuma e ko inabe do dido wa irduhu ko ete teddungal makko ngal ay shakwahu ko dole makko den wa uqubati lettugol mo ay habsuhu ko jogitagol mo sokamo fal matil o do nettini do bi qada'i ma alayhi sabu yobugol konko fawi mo min al haqqi morde nyamande yastahi gudun hino jojjina al uqubata lettugol mo bil hubusi sabu sokogol mo wa ta'zir e nyaadangol mo wa yukarriru alayhi filli ne hore makko dalika dum do soka mo nyaadana mo hatta yuwaffa ha o yoba ma alayhi ko fawi makom fa in asara si satti few alal mumatala fa in asara si o duumike alal mumatala e dow nettina gongol negilis gongol salo yobude o duumike e dum don few o jabal few fa inal hakima haray president dina kan imamu on ko hanani mo e yatadakhal koyo onatu fayabi'u o yeyita malahu jawdi o yandin way saddidu o yoba minhu imorde mayri duyunahu nyamale makko den li anna al hakima sabu nyawo yaqumu ko darotodo maqamal mumtani darande salido wali ajli izalati darari sabu ittugol lorra on ani dainina e gaybe do nyawlabe
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قم إن لا لماك لا ضرر ولا ضرار للرجل على للرجل على كدين. ومما مر يتضحى أن المدينة له حالتان. ومما مر إنه جاء كفئي يتضحى لا بفيني أن المدينة وند نيولا دو له حالتان ممر الحالي جديد. الحالة الأولى الحالي أرنون أن يكون كون لا تدين نيمان دم مؤجلا عليه كوران لجال إمكو كان كون يولي دو. فهذا دو لا يطالب بالدين وجان تتانيا ماندين حتى يحل هذا تون هيوتا كدون هاكا هبا دون هيوتا ولا يلزمه وتاكمو adauhu tottugol nyamande qabla hululihi ko adi hewtugol ngal lajal wadangal so yobi non adi dum no laba kono an tank la jangal timmal haray wadaki mo kanko nyawli don. Wa idha kana silati kama ladaihi konko ne jungo makko min al mali immorde jawdi aqalla hino fandi hino buri fando de min alayhi di ko fawi mo min adani immorde nyamande al muajjalande wala jinana fa inna haray odo لا يهجر عليه أهيد تاك من أجل ذلك سبب ولا يمنع أسك تاك من التصرف إفر لسقول في مالي عند الجود مكوني. الحالة الثانية الحالة الإمام أن يكون الدين كن نيمان نوانا حالا يوندون الحال فالمدين falil mudin haray don hino wodani nyawla don hina idin ontuma halatani al haliji didi. al ula al hal aranon an yakuna konde lato malahu jawdi makko ni akthara ino buri dude min adayni di nyamande de nyawlinde alladine alahi wonde hore makko. fa hada haray odo la yuhjar alayhi osakataki fi malika jawdi makko walakin skuni yu'mara koyo yamir bi wafa idani yobugol nyamande إذا طلب بذلك دائنه سنيولي بمبين دابري مدون فإن امتنع أسو سلك هو بسكو يوسك وأزير أو نيادن حتى يوفى ها أو يبدين أو نيمان مكونه. فإن صبر سو منيك على الهبس دو kasongo watta aziri nyaada ne dende usubike dun don e hore yobugol nyamande wamtana o salike min tasdidi dene yobugol nyamande fa innal hakim haray don president on yatadakhal onatay kisang ويوفى ويبدينه نيمان دو يند من مالي مودي جawdi makuni wa yubiya o yeya ma yahtaju kala ko hatton jini ila bayin faade yegol usubo jawdi wani kala ko burani mo ya onanga o yeya min ajli dalika sabuna yubutugol de do nyamande har o ma yali mo wondi mu. Asaniyatu dimmun dum an yakuna konde latto mala o jawdi makuni agalla hindi buri fando de min malay di ko ko fayi mo min adayni morde nyamale الحال اون دون الحال فهذا اودو يهجر هدت عليه هورن جawdi makko التصرف في فرل سغول فيما لا جawdi makko din اذا طالب سيدابري غرماءه نيولي بمو بذلك دون لئلا يضر بهم في وتولر لحديث كعب سبب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر بهدنا على معاذ دو معاذ jawdi makko ndin wa ba'a malahu ko doni be yeti jawdi makko ndin kanko Maad ndi fow Ka'abu afwan ko dulle ko Maad hadison ko Ka'abu yetta kon ko Maad wa ba'a be yeti malahu jawdi makko ndin be yobiti nyamale makko den rawahu Darqutni wal Hakim wa sahaha wa qala ibn Salah odo cerno jomaki fa innahu no odo hadithun ko hadith thabitatun tabutudo wa idha hujira alayhi sihada ma hore makko fi hada al halati e on don al hal fa innahu hare kanko yu'linu anhu
o feññinay ɗum ga e makko e faynore kanko yu'lanu ko huɗeteɗo anhu e ga e ɗum ɗon wa yusaru feññinane linnasi ɓe annahu kanko majurun ko heedaɗo alayhi hoore jawdi makko ndin li alla yaghtaru bi fi wata ɓe huditor jawdi makko ndin wa yata'amalu ma'ahu ɓe gollida wondude e makko fatadayya amwalam o yeɓa jawle maɓɓe ɗen kamɓe kadi no yebiri noon jawdi oɗa ndin wa yata'allaqu no yowiti noon bil hijri alayhi e ko ɗum woni sabu heedugol ngol e hoore makko arba'atu ahkamin ñaawoje nayno ɗon al hukmul awwal ko ɗum woni ñaawore aranere nden annahu kanko yata'allaq haray ko yowi annahu no nden ɗon yata'allaq hinde yowito haqqul ghurama'i e haqqe ñawlaɓe ɓen bima lahu sabu jawdi makko al mawjudi wodudi din qabla al hijri ko adi o heedede wa bima lahu e andugol jawdi makko ndin al hadis e heɓindi ndin ba'da al hijri ɓaawo o heedede bi irsin sabu ko heɓori ndondi aw arshi janaya ma ɗum ko ɗum woni hoore ko ɗum woni hoore heɓira ɗum tono aw hibatin ma ɗum dokkal aw wasiyatin ma ɗum wasiya ghayri dhalika ma koyna ɗum fayulhiquhu haray ƴeŋinte on ɗon alhijiri heede gongol kalmawjud wono wodirno noon kalmawjudi wono jawdi wodundi ndin qabla alhijri ko adi o heedede bi mana kala jawdi ko heɓi ɓaawo o sakkama e jawdi makko ndin haray ndin ɗon kadi ko sakketeɗo e mayri wono sakkorano noon e ndiɗa fala yunfad haray gollitirtake tasarruf al mahjur e dirisugol fewjugol ferlisagol o ɗo heedaɗo alayhi e hoore muɗum fi mali e jawdi makko ni mbaɗal hijri ɓaawo heedama be ayi nawin e kala noon none wo min anwa'i tasarruf immorde noneji yilte gongol wala yasihu sallata iqraru qirritagol makko li ahadin wonande goɗɗo go ala shay'in dow hay hunde e min mali immorde jawdi makko ni li anna huquqal ghurama sabu noon no haqqeji ñawlaɓe ɓe muta'allaqatun ko ɗi yowitiɗi bi ayanihi e toɗɗande majji kanji ɗiɗi falam yuqbal jaɓetake al iqrar alay qirritagol ngol hoore mayri wa hatta qabla al hijri ha hay jaɓugol heedode nden alayhi hoore makko yahrum alayhi haray no harmi e hoore makko tasarruf firlisagol fima le jawdi makko en tasarrufan firlisande yadurrun tawatan ndehino lorra bi ghurama'ihi ñawliɓe moɓe qala al islam ibnu qayyimiya rahimahullah o cheikhujo o maaki ida staghraqati duyunu so tawi woni ñamale ɗe yooli fesmalaw jawdi makko ni lam yasihu haray sellata tabarruhu pottitagol makko dandino bima yadurru e konko lorrata bi arbabi duyun ko ɗum woni e dambuɗe ɓeɗo ñawlaɓe sawa'an hino fatater hujira alayhi hajara alayhi alhakim ko ñaawo won heedimo jawdi makko ndin aw lam yahjur alay ka o heedali e makko jawdi ndin hada ɗum ɗo madhab malik hada ko ɗum ɗo madhab malik ko madhab imam malik onni waktiyari e suɓagol cheikhana cheikhujo meɗen o yuridu ko fanditiɗon cheikhul islam ibnu taymi ko oɗo cheikhujo woni ko ɗum woni ko fandi baala o wi wa huwa sahih wo ko ɗum ɗon ko selli kon wa huwa alladhi la yuliqu ko ɗum woni ɗum ko tata hawrodira bi usulil madhaba e daƴƴe madhabu on o gayrihi koynamu bas koni huwa ɗum maqtadiyun ko ñaawu ɗum anna sharia wonde no sharia wa qawaidahu e tugale makko on ko ɗum woni li anna haqqil ghurama
sabunon no haqqe nyawlaɓe ɓen kada ta'allaga bi malihi gumɗi ɓen hino yowiti e jawdi makko ni wali hada ko sabu ɗum ɗo yuhjaru alayhi woni ko heediri e hoore makko jawdi makko ni alhakim ñaawowo walawla ta'allaqu sonano non yowitagol haqqul urama e haqqe ñawliɓe ɓe mbimali e jawdi makko ni lam yasa newantano ko alhakimu ñaawowo on alhijiri alayhi argol heedamo e jawdi ndi o jeyani hoore makko ni faswara o wonta kalmaridi wano nawnuɗo maradul mawti nawnare mayde wa fi tamkini woni e nder newingol hadal mudin wa fi tamkin e fi newingol hadal mudin oɗo ñawliɗo minat tabarru'i immorde daɗugol hisa ibtali bonnugol hugugol gurama haqqiji ñawlaɓe ɓen wa sharia on la ta'ti o adata bi mithli hada sifa ɗum ɗo fa innama ja'at la ta'ti o arda bi mithli hada fi sifa ɗin piiji joɗagol ha haqqe goɗɗo bona fa innama ja'at ande ko ardi kanko sharia on bi hifzi ko sabu renugol huquqi arbabil huquq haqqillaji jomiraɓe haqqille ɓen